Akaisha na RDC. Musajja Mukolono Jackson Mobone ow'emyaka 77 asula ku bunkenke oluvannyuma lw'okulaalikibwa ave ku ttaka lyalumiriza nti yaligula mu mwaka gwa 1977. Ono aliko omukyala Ruth Kaboyo ne mwandu w'omugenzi Brigadier General David Kaboyo ayagala okulyezza nga yalifunirako n'ekyapa mu mwaka gwa 2018. Konka ekizibu kyanje kinyine munonga n'okuntulugunya mu ttaka lyanje kandi tubakinga n'okuhinga habokuba ezisha turukurara mu kibira turukurara tuli habunkenke abana bona muri kubareba tibacyayega nako kurya ati turi kukarya ngukahika katiko munda bariko abantu bona bali kubatinisiza bakugira nti abantu baleke kusaha baleke kukora oyihiro baguma bo bali kushabaso so titu inene cyo kurya jarera za kutwita abo kubitwa mahetu agatina bogine mundu ito titu ine mundu kandi amaye niyo government. Agamba yaddukira mu kooti Muyambe kyokka nayo tanaba kufunayo bwenkanya nga tamanyi wa wakudda n'abaana 25. Naiza bakazaba batano bazira bana bole kino taziri abandi bazira bana mukaga abandi mushanju abandi bana abandi bangahe nabishukuru baje mbine nyine nabishukuruza abata bali bazara bana hati najikoleramu hati Kaboyo yakujabonesa abatuuza ku kyalo kino mbagala obuyinza bayingire mu nsonga zino munnaabwe asobola okufuna ettaka lye. Nka Robina Nabanja Prime Minister na owebyeitaka Minister webyeitaka batuyambe batunule mu nsonga ya Kamugambe tutalibanize muno abantu twahayira ati tubayituna abana batukwerera tukyabaherera bwe kizibu cyo kuburwa haturayiha sente hati kompulire ngo mubone bari kumutahira nanye cyanshasha habwo kuba nkagura nawe ndi mutahiwe mbene kityo nitushaba government etiyambe turuge muri kutina turiruka nanga twine bwoba titwina hukuta abana bitu. Chrysostom Speak munamateeka wa Muzeeyi agamba kooti yaweereza ekiwandiiko ekikugira ekintu kyonna okolebwa ku ttaka lino okutuusa nga buli kimu kigonjoddwa naye Ruth Kaboyo bino yabiziimuula. Odde eno tikuli kugamba ngu batagifune habwokuba Ruth Kaboyo akagisaininga mubone nawo wenka akasaininga na kyaligonza kandi bagenda mu maisa abantu bano bagisavinga offices ezobujunanizibwa office ya LC5 ekafuna bakagihereza copy office ya RDC bagihereza copy hamune ya LC3 ne ya LC1 bona baine copies sango tukakuye bali babi abantu bali sente kuba pangisa ngo musango guhire just baro weuro ya wabona we yakozire no yakorenso bakampa babiro mukozi abwense atakurwana faire kazo wajaji abwense nabuza buzati ze mukoti jaji basonna musango kugura gusingire bo ekintu chukwe. Amlantu Musime RDC w'Ekikube atubulidde nk'ensonga eno bwe bagimanyiko. Nyondo abantu banuwanirire muno abantu abakutwa bibanje baruwanirire kandi kino record baitu kandi tinsa kusagika oyitiwe kibanje but actually oli musuma witaka enkayana ku ttaka naddala mu bitundu bino ebyazuulwamu amafuta buli lukya zeeyongera olwo bannansi ne bafuulibwa emmomboze mu nsi yaabwe.